ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Ҳисор озод намудани Қосим Роҳбар. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қосим Роҳбар аз вазифаи раиси шаҳри Ҳисор озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод намудани Билол. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Билол Иброҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Носирзода Ҷаббор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Носирзода Ҷаббор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Наимӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Наимӣ Аъламхон Қодириён бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин намудани Олимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Олимзода Сафар Маҳмадшо иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисор таъин намудани Носирзода Ҷаббор. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Носирзода Ҷаббор иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Ҳисор таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳмон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳмон Исломиддин Хайриддин сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таъин намудани Раҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳмонзода Зоир Файзалӣ ректори муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҷалолзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҷалолзода Фирдавс Маҳмадмурод муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 37 сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тағйироти кадрӣ анҷом доданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. имрӯз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 37 сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тағйироти кадрӣ анҷом доданд.
با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس ناحیه شامنصور و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاونان رئیسان ناحیه‌های اسماعیل سامانی، فیردوسی و سینای پایتخت از حساب کادرهای صاحب تخصص تعیین گردیدند. با قرارهای دخلدار رئیس شهر دوشنبه در واحدهای ساختاری دستگاه رئیس شهر، ساختارهای نزد مقامات از قبیل ریاست‌های رشد اقتصاد و سودا، سرمایه‌گذاری و اداره مال و ملک دولتی، فرهنگ، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کار با زنان و عائله، جوانان و سیاحی، باغ‌های فرهنگ و فراغتی و دیگر ساحه‌های انفراساختار شهری تغییرات کادری به عمل آمد. با نتیجه گیری از فعالیت ساختارهای ذکر گردیده، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی توجه راهبران ساختارها را بهر بلند برداشتن سویه دانش‌های تخصصی به راه ماندن راه و اصول‌های نوی پیشبرد فعالیت جلب نموده، جهت پاک وجدانانه اجرا نمودن وظیفه‌های خدمتی سپارش‌های قطعی دادند. ادامه اخبار. تشویش کارشناسان سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و عالمان و تحلیلگران مهمترین مسائل دنیوی شروع از سال 2000 اینجانب در رابطه با افزایش خطرهای منطقوی خاصه افراطگرایی و عملهای اکستریمیستی و تروریستی بیشتر گردید. این روند امروز با استفاده از باور مردم از جانب گروه‌های بدخلاف با استفاده از تکنولوژی معاصر، شبکه‌های اینترنت، سامانه‌ها و واسطه‌های تعلیمی پهن کرده می‌شود که مطابق قانونگذاری جوابگری خاص را دارست. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. در مرحله معاصر رشد جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت آسایشتگی مردم سیاره و پایداری صلح و ثبات در مقابل تروریسم و اکستریمیسم قرار داشت. در این سمت تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. موقع تاجیکستان در سمت کاهش دادن خطر و تهدیدهای تشویش‌آور جامعه جهانی امروز با هم‌آوازی سازمان و تشکیلات‌های با نفوذ نیز جانبداری می‌گردد. اینک پدیده منفی اکستریمیسم، ترغیب و تشویق و پهن کردن عقیده‌های اکستریمیستی که با تکیه بر تکنولوژی معاصر قلای عملی کرده می‌شود جوانان را گمراه می‌کند. در این روند همزمان واسطه‌های آموزانیدن نیز با مقصد پهن کردن عقیده‌های اکستریمیستی مقصدناک راه‌اندازی می‌گردند که عاقبت‌های ناگوار دارد. در جمهوری تاجیکستان چنین پدیده و عمل‌های ترغیباتی منفی جوابگری را تقاضا می‌نماید. پخش نمودن نوارهای ویدیویی، برنامه‌های آدیویی ویزوالی تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی که فعالیتشون با قرار سود منع کرده شده است در جمهوری تاجیکستان همچون جنایت به حساب می‌رود. هر گونه خب دستور و معلومات‌هایی که با آنها خب نولوزیمند و اینچنین اون تعلیمات‌هایی که عموماً خب برای او چیزی نو است به معین نمودن واقعیت درستی اون رو از یک شخص گرفته به دیگر شخص رو پهن نکنند. اون ویدیو نوارها و این چنین رسم هایی که با دیده و مثلا که معلوم است از رفته همون نوارها که اون با گروه های تروریستی اکستریمیستی علاقمندی دارن اون رو در مخزن خود جای نکنند و با دیگران نیز پهن نکنند، چون که این کردارها نیز جنایت حساب کرده میشند و رفتی بررسی پرونده های جنایت نیز نشان داده ایستند که جوانان ذکر میکنند که من نه اعضای خب یکون گروه اکستریمیستی هستم و نه اعضای یکون گروه تروریستی، من تنها یک مواد تعلیمات خصوصیت اکستریمیستی داشته رو که من حتی نمیدونستم که این خصوصیت اکستریمیستی دارد و یا نه گرفته از یک جو از یک شخص با شخص دیگه ایصال کردم، در حالی که در کنفرانس جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است که خب ندانستن قانون شخص رو از جوابگری آزاد نمیکند. در شرایط طرف شدت گرفتن روندهای جهانی شوی که با خطرهای بیرون جریان دارد جمهوری تاجیکستان در صف پیش مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم قرار داشته. پیشنهاد و پرینسیپ‌های ملی و بشردوستانه راهبر دوراندیش تاجیکان در عرصه بین‌المللی معرفی می‌گردد. افراطگرایی و بیگانه‌پرستی خاصیت سرد این پدیده علاقه عیان است. متاسفانه صرف نظر از تلاش و مبارزه یکدلانه جامعه بشر چنین ظهورات بد از خود درک داده پیامدهای آن ساکنان کشورهای بدنام افتاده را رو به مشکلی جدی نموده است. متاسفانه در کشور ما نیز هستند دلیل‌هایی که با گمراهی از روی عمل‌های خرافات پرستانه ترغیباتی اکستریمیسم جوانان مایل اهداف بد می‌گردند. با طرز دسترس نمودن و که دادن هر گونه نوار و رسم ها، هر گونه تعلیمات ها و این چنین با طرز از خود همون
اعضای گروه‌های اکستریمیستی دسترس کردن و به دیگران پهن نمودن و هر گونه خب کمک و دستگیری که با این با فعالیت همین گروه اکستریمیستی خب کمک میرسوند، البته اون نیز ترکیبی همین جنایت رو تشکیل میدهد و اون شخصانی که با این کیلوها دست میزنند البته با جوابگری جنایتی کشته میشوند. با درک عمیق پدیده‌های منفی در تاجیکستان مقررات و جوابگری برای پهن کنندگان عقیده‌های اکستریمیستی در اساس قانونگذاری عملی میشود که پیش از همه از جامعه اندیشه سالم و زیرکی را تقاضا مینماید. اکثریتی خب سودشونده ها یعنی شخصانی که با این کیلو رخ میدن جوانان میباشند و قریب 90% این گونه پرونده ها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یعنی سامانه‌های اجتماعی اینترنتی خب با میان میآیند و طرز نادرستی استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و اینچنین بی‌نظارتی فرزندان از جانب پدر و مادران خب با این حالت‌ها وارد می‌رسونند. در ماده 307 ایلوه 3 خب قسم 2 در برابر تشکیل و خب فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی اینچنین مساعدت کردن با فعالیت همین گروه‌های اکستریمیستی نیز با هر طرز و واسطه جنایت حساب کرده می شود. تروریسم، اکستریمیسم و دیگر روندهای منفی زمان معاصر متاسفانه محض با روحیه زودباوری و گمراهی جوانان به دام فریب اعضای گروه‌های افراطی و حرکت‌های بدخلاف می‌گردند که در نتیجه جلب آنها بر رویه‌های اکستریمیستی طریق سامانه‌های اجتماعی فعال گردیده در آنها غایه‌های بد اوج می‌گیرد. عاقبت از ناآگاهی و بی‌مسئولیتی جوانان گمراه دست به عمل‌های ناپاک نیز می‌زنند. تشکیل مکانیزم‌های تاثیربخش جهت تامین امنیت در منطقه و تقویت آن در شرایط تهدیدهای معاصر هدف است که کارشناسان و سیاستمداران پیوسته سخن میگویند. مقاومت با تهدیدها و خطرهای زمان معاصر در همدستی با جامعه و حس بلندی خودشناسی و زیرکی سیاسی ثمر می‌دهد. در این روند تکیه اساسی دولت با تطبیق دیگر نقشه‌های ثمرناک با بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی جوانان و استفاده مقصدناک نیروی ذهنی آنها روانه شده است که در پیشبرد بخش‌های گوناگون نقشی باسازی خواهد داشت. برای به دست آوردن نتیجه‌های مثبت قبل از همه به دایره این نسل آینده‌ساز از جانب والدین، استادان و جامعه نیز باید توجه خاص ظاهر گردد. فخرالدین محمد یوسف، اخبار. دیگرگونشوی اقلیم با بلند گردیدن حرارت هوا و خشکسالی و کم حاصلی سبب می‌گردد. در این روند مطابق شوی با تغییرات اقلیم از تدبیرهای مهم ارزیابی می‌گردد. یکی از راه‌های مطابق شوی با روند تغییرات اقلیم را عالمان در شناختن نهال درختان آرایشی استوای افغان، گل و بوته‌ها و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی معنی داد می‌نمایند. در ارتباط با این مسئله از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال 2024 در پایتخت مملکت سال معرفت اکولوژی اعلان کرده شد. در دایره این اقدام دوشنبه به شهر سبز تبدیل داده می شود. نوروز راهی عزیزالله در این خصوص گزارش می دهد. سال 2024 از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال معرفت اکولوژی اعلان کرده شد و این شب و روز در اساس نقشه چاره‌بینی ها از جانب ساختارهای مربوطه هدف به تطبیق همین مرام روانه کرده شده است. تحلیل ها نشان می‌دهد که در شرایط دیگرگونشوی اقلیم و بلند گردیدن حرارت راه اندازی کردن چنین هدف مهم و سری وقتی است. در مجموع تا سال 2037 جمهوری تاجیکستان با مملکت سبز و دوشنبه به شهر زیبای و افاده کننده معرفت بلند اکولوژی تبدیل داده می شود. تطبیق سال معرفت اکولوژی را تحلیلگران در ادامه تشبس‌های راهبری دولت برای منطقه آموزنده معنی داد می کنند. اقدامی که از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قبول کردین این یکی از اقدام‌های دوراندیشانه، یکی از اقدام‌های سر وقتی میباشد. زیرا شهر دوشنبه شهر سبز اعلان گردیده است و جهانیان خوب میدونند که شهر دوشنبه یکی از شهرهای میشه امکانات زیادی برای سرسبز خرم، برای کم کردن گاز کربن، برای زیاد کردن مثلا اکسیژن در هوای اتمسفر، برای تامین کردن گردش آب در طبیعت تاجیکستان و در سیاره نقش کلیدی دارند. همچنین سرسبز خرم گرداندن و معرفت‌ناکی اهالی امکانیت میدهد که برای مشکلات‌های اکولوژیکی که در جمهوری و در جهان هست برای حل آنها قدم‌های استواری خود را گذارند. مثلا گذاشتن به اقتصادیات سبز پیش از معرفت‌ناکی اهالی عبارت میباشد. همچنین معرفت‌ناکی اکولوژی امکانیت میدهد که برای عاقلانه استفاده بردن ثروت‌های طبیعت، برای گرفتن پیش روی بیابانشوی زمین‌ها، برای گرفتن پیش روی افلاسشوی و برای گرفتن پیش روی از بین بردن علوم نباتات حیوانات و برای حفظ و مقدس دانستن طبیعت روانه کرده است.
айни замон татбиқи иқдоми шаҳрдори душанбе дар асоси нақшачорабиниҳо аз ҷониби сохторҳои марбута ба таври намунавӣ ба роҳ монда шудааст. шинондани ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ, гулубутаҳо, гузарондани аксияҳои дастҷамъона, тозаю озода намудани кӯчаю хиёбонҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ, гузоштани қуттиҳои партовҷамъкунӣ ва дигар тадбирҳо идома дорад. ҳамчунин ҷиҳати дар шароити муосири экологӣ амалӣ кардани соли маърифати экологӣ 50 камераи назорати насб ва дар ҳамин замина раванди тозагии нуқтаҳои партовҷамъкунӣ таъмин карда мешавад. имрӯзҳо вобаста ба эълон гардидани соли маърифати экологӣ дар шаҳри душанбе аз ҷониби сароясати ҳифзи муҳити зисти дар шаҳри душанбе инчунин шӯъбаи ҳифзи муҳити зист дар ноҳияҳо корҳои ободонӣ сабзу хуррамгардонӣ ва инчунин гузарондани аксияҳои тозагии соҳилу маҳал бо маром идома дорад. мо дар оянда нақша дорем ки вобаста ба эълон гардидани соли маърифати экологӣ роҳандозӣ намудани коҳиш додани партовҳои пластикӣ инчунин ҷонок намудани аксияҳои экологиро ба роҳ монд. мақсади мо қабл аз ҳама иҷро намудани дастури супоришҳои муҳтарам раиси шаҳри душанбе Рустам Эмомалӣ мебошад. соли 2024 шинондани гулубутаҳои ороишию сояафкан ва ниҳоли дарахтон имкон фароҳам овард ки душанбе ба шаҳри гулбасару зебою диданӣ табдил ёбад ва ин раванд таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардонро низ ҷалб намудааст. ин натиҷаи татбиқи иқдомҳои шаҳрдорӣ дар доираи соли маърифати экологӣ ва дигар нақшачорабиниҳо арзёбӣ мешавад. аз ҷумла дар ин давра аз ҷониби раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ғайри гулубутаҳо 3500 ниҳоли дарахти ороишӣ ва сояафкан шинонида шудааст. ноҳияи Шоҳмансур ин дарозаи шаҳри мо аст, кӯчаҳои протоколӣ аст. тамоми меҳмононе ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд, мо албатта кӯшиш ба кард медиҳем ки ноҳияамонро, кӯчаву хиёбонҳоро ба як гулзор ва ба як шаҳри сабз табдил диҳем. гули лола ки ба итмом расида истодааст, мо дар ҷои онҳо гулҳои мавсимӣ аз он ҷумлаи гули питуния, гули салвия, айни ҳол мо дар 170 000 шинонда ва кор дар ин самт идома дорад. фестивали гули лола шуд ки ноҳияи мо сазовори ҷои якум гашт. табиати зебою дидании пойтахти мамлакат натиҷаи тадбирандешиҳои доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар доираи иҷрои намунавии дастуру супоришҳои роҳбари давлат мебошад. иқдомҳои раиси шаҳри душанбе дар самти ҳифзи муҳити зист ба манфиати кулли сокинону меҳмонони пойтахт ва намуна барои таҷрибаи пешрафтаи шаҳрдорӣ дар шароити дигаргуншавии иқлим арзёбӣ мегардад. пеш аз ҳама донистани муҳимат ва зарурияти растаниҳои ҳамешасаб дар ҳаёти инсон, нақши табиат дар ҳаёти инсон, алоқамандии инсон ба табиат, ҳаёту зиндагонии инсон ба солимии табиат равона карда шудааст. бояд қайд кард ки шаҳри душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарини кишварҳои дуру наздик ба ҳисоб меравад. дар ҷумҳурии тоҷикистон солҳои охир мо дидастем ки сарсабзу хуррамгардондани тоҷикистон ки яке аз ҳадафҳои асосии расидани ҳалли мушкилотҳои тағйирёбии иқлим, расидан ба иқтисодиёти сабт, расидан ба ҳадафҳои яъне чорабиниҳои байналмилалӣ дар сатҳи ҳифз ва оқилона истифода бурдани сарватҳои табиат аз он ҷумла захираҳои об равона карда шудааст. маърифатнокии экологии аҳолӣ яке аз унсурҳое мебошад ки инсондӯстии инсонро ба табиат, меҳру муҳаббат ба табиат, эътирофи табиат ба ватан, меҳру муҳаббат ба табиат ва модарро зиёд мекунад. айни замон дар пойтахти мамлакат тамоми имконият барои татбиқи соли маърифати экологӣ равона карда шудааст. баланд бардоштани маърифати экологӣ, тозаю озода нигоҳ доштани муҳити атроф, ҳифзи арзишҳои гуногуни экологӣ дар заминаи татбиқи ҳамин иқдом таъмин ва душанбе дар минтақа ба намунаи асосии шаҳрсозию шаҳрдорӣ табдил дода мешавад. наврусоҳи азизулло, Муҳаммадсаиди Камол, Меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.